Mbanje kubara musamwese muri kumwe na Pastor Emmanuel Musinga Rupande kuva muri Indianapolis. Nagira ngo dusangire ijambo ritoya na bene data bose banyumva rivuga ngo use your time wisely. Koresha igihe cyawe neza. Igitabo cya Zaburi igice cya 90 umurongo wa 12 haravuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu uburyo utuma dutunga umutima w'ubwenge. Amina. Ndagira ngo mvuge hejuru yo gukoresha igihe neza. Mu cyongereza hazavuga ngo teach us to use our time better. Gukoresha igihe cyacu neza. To use our time wisely. Gukoresha igihe cyacu mu buryo bw'ubwenge. Mu magambo make sinje mu bintu byinshi, ndagira cyane mbwire urubyiruko rwacu rufite amahirwe yo gukonekta n'isi, rufite amahirwe yo kumenya ibintu byinshi biri ku isi ubunyine n'ubwenge n'ibindi, ukuntu mugomba gukoresha igihe neza biruta uko badata bagitakaje nuko abagabo bahari ubunyine bagitakaje nuko twagitakaje, uko mwe mugomba gukoresha igihe cyanyu neza. Ndakoresha statistique ya Jack Ma. Jack Ma ni umugabo w'umushinwa utuye mu Bushinwa, korera muri Amerika, azunguruka isi yose, yageze mu Rwanda no muri Kenya n'ahandi mu minsi ishize. Ni umugabo wavukiye muri famiye y'abakene cyane, ariko arakora arazamuka agera ku rwego rw'umukire wa mbere mu Bushinwa. Yakoze statistique y'ubuzima, ubuzima bushira mu byiciro bitandatu. Rero ndagira ngo ibyiciro bitandatu dusangire nawe kugira ngo dushobore kumva iki cyanditswe kivuga ngo Mana utwigishe gukoresha igihe cyacu neza kugira ngo dutunge imitima y'ubwenge. Muze mumenye neza, abantu benshi bavuga ngo guhanura no kuvuga kundi oya. Iyo usomye neza bazavuga ngo Daniel ngo ntabwo yari umuhanuzi cyane, ngo ahubwo yaratekerezaga cyane akaruha ngo akagera ku bwenge buganira n'Imana. Agatekereza cyane akagira ubwenge. Niwe yanditse ibitabo byinshi kuko yari afite ubwenge. Ni byiza iyo watekereje cyane, Imana izi guha ubwenge butuma ukora mu gihe cyawe neza kandi ugakora ibintu byiza. Ikintu cya mbere Jack Ma yavuze, yafashe ubuzima abushira mu ciciro cya mbere. Ni ciciro cyo gukora mu myaka kuva ku myaka 13 ukazamuka kugeza ku myaka 25. Mu myaka 25 ugomba uri umunyeshuri, ugomba kwiga, ugomba kuyakoramo amakosa menshi, mistake. You are learning experience. Kuriga kurafata information. Ni igihe cyo kwiga. Twe ntitwagize amahirwe nje na graduate nze high school mfite imyaka 25 mugihe abandi bagomba ko barangije doctora. Mwebwe mufite amahirwe umwana mugeze imyaka 18 20 akabarangije high school. Aravuga ngo ico ni igihe ugomba kuba umunyeshuri. Ni igihe cyo kwiga ukamenya. Hari ukoramo amakosa menshi, watakaza igihe kirekire. Ariko mu gihe ufite iyo myaka 22 ufite igihe cyo kuba ubuzima bwawe aho waba utuye hose wohenda ubuzima bwawe bukaba bwiza. Iki ni igihe cyo kwiga. Wewe nambukira munsi y'imyaka 25. It doesn't matter you have a high school or not, you still have a chance to learn something. Waba ufite high school diploma utayifite, naburi muri Amerika ukora GD cyangwa muri Afrika uzite mu Woto ukakora diploma ukayibona ugatangira university ukagira ubuzima bwawe ukageraho ubugeza. Icyo ni iciciro cya mbere. Iciciro cya kabiri ni ukugera kuva ku myaka 30. Iyo ugejeje imyaka 30, ugejeje mu myaka 30 ukageza ku myaka 40, ni imyaka iyo kumenya icyo ugomba gukora. Eske nzokorera abandi cyangwa nzikorera? Eske nzobiki? Ni igihe cya decision. Ikiri mu myaka 25 aho you juggling. Mu myaka 20-30 aho ngaho ubu hawo juggling uvuga ngo nzobiki. Ugeze mu myaka 30 ni imyaka ya decision. Ni imyaka yo gushaka umugore, ni imyaka yo gushaka umugabo, ni imyaka yo kumenya kariyere yawe. Ukavuga ngo eske njewe nzotangira caca yanjye, eske njewe nzo mu entrepreneurship wo gutangiza ama business yanjye, nzo umucuruzi, nzobike. Ni imyaka itarimo joking. Ni imyaka yo kumenya icyo ugomba gukora. Icyo gufata icyo ugomba gukora ukagikora kuva kuri ya myaka 30 ukageza imyaka 40. Hagati y'imyaka 30 n'imyaka 40 ni imyaka yo gukora icyo uzabacu. Ni imyaka yo kurema icyo uzabacu. Ni imyaka yo ku exploiter ubuzima bwawe. Ni imyaka yo gukoresha ubusore bwawe.
icyo ni igice cya kabiri. Igice cya gatatu, iyo ugejeje imyaka 40 ni igihe uba ufite experience ihagije, ugomba kumenya yuko igihe cyawe kigiye kugenda. Ugomba kuvuga ngo ngiye gukora ikintu bito bike ariko ndi umuhanga wabyo. Nukuvuga ngo igihe iyo ugejeje imyaka 40 uko yabivuze, ubugejeje kera uba ufite amapurusa yo kupfa ntacu ugezeho, abatangiye kugaragara iyo ntacu wagezeho. Nawe ufite imyaka 40 ndacu uragezaho umuryango, amasinye abishashi ko birakubita tayari za rouge ugeze muri jaune, amatara zacana green, yellow and red. Mbere yuko uja kugera kuri red habaho green ikubwira ngo danger. Iyo ugejeje imyaka 40 ni imyaka atari yo kuja ngo ejo nzoba pasteri, ejo nzoba umucuruzi, ejo nzoba gashimi. Ubugeza ahantu utagomba kandi kujagolinga. Icyo gihe ibyo warabitambutse, ni igihe utagomba gutatona icyo ugomba gukora. Ni igihe ugomba gukora ibintu bike byiza uri umuhanga wabyo. Ni igihe ugomba gukora ibintu utagomba kuvuga ngo aha nibeshe. Iyi myaka yose 40 urugenzi wageze mu myaka 40 ni imyaka yo kuvuga ngo nzopfa ndi pasiteri, ni imyaka yo kuvuga ngo nzopfa ndi umucuruzi, ni imyaka yo kuvuga ngo dore icyo nagezeho. Naba ntacyo utarageraho, ufite amahirwe make yo kukigeraho, ariko uracyafite amahirwe. Iyo ubikoze rero ukabikora neza, ugeze imyaka 50 hari ikintu utangiye kugeraho wogeraho. Iyo ugejeje imyaka 50 ikiciro cya kane, iyo ugejeje imyaka 50 ikiciro cyacu cya kane, imyaka 50 imyaka 40 kugeza 50 nicyo ciciro cyacu cya kane. Iyo ugejeje imyaka 50, imyaka 50 aricyo ciciro cyacu cya kane, ni igihe ugomba gukora ibintu bivuga ngo gushira imbaraga zawe mu bandi. Namba utaragishyize mu bandi, you gonna die nothing, kuko imbaraga zawe usigaranye ni nke cyane. Ni imyaka yo gufata imbaraga uzishira mu bandi kugira ngo uzorangize ubone igihe cyo kuruhuka. Ni imyaka yo gutraininga abandi. It's time to work with the younger people. The younger people can do better than you. Young people can do excellent job than you. Dufite abantu akora ibintu bakabikora wenyine akaroha bikamunanira. Uko imbaraga zawe zihaye zimanuka, Imana ibizamura izindi imbaraga zibikora neza. Iyo ushoboye kubisobanukirwa, uzusiga legacy, umurage, uzusiga umurage mwiza. Igice cya gatandatu ni igice cyo kuruhuka. Iyo ugejeje imyaka 60, leta zose zemera imyaka 65 ugomba kuja mu zabukuru. Ariko iyo wakoze neza, ubundi mu myaka myiza yo gutangira kuruhuka, ugufite n'umwanya wo kwienjoyinga ubuzima bwawe, ni imyaka 60. Ni imyaka yo kubana n'abuzukuru, ni imyaka yo kubana n'umugore wawe umusazanye, ni imyaka yo kubana n'inshuti n'abavandimwe, ni imyaka ya vacances, ni imyaka yo kugenzura ibyo wakoze ko bikora neza. Ndagira ngo ngusabe ngo ugenzura ubuzima bwawe, uri mu kihe ciciro uno munsi, ugeze kuki uno munsi, aho ndu wakora igihe cyararangiye, aho ndu utakaza igihe cyawe. Namba ugeze mu myaka 40 uracyafite amahirwe yo kugira icyo wageraho. Namba ukiri munsi y'imyaka 40 ufite amahirwe wohindura ubuzima bwawe uno munsi, ugasigira umuraga buzukuru bakazogira icyo bazogeraho. Nabwo ufite imyaka 20 reka gukinisha ubuzima bwawe, reka gutinda kuri Facebook na WhatsApp na Twitter. N'umwaka wo kwiga icyo uzabaco. Ubu nyine diamond zateye abantu bari mu gutakaza igihe cyabo mu burangare, mu kurangara. Bari mu gutakaza igihe cyabo mu kurangara, mu gukorera ibintu. Igihe cya gatandatu ni igihe cy'imyaka 70 cyo gusaza ukicara mu rugo utegereje ko Imana izo gutwara. Ukavuga ngo uvuga nka Pawulo yageze muri icyo gihe, yandika ijambo muri Timoteyo aravuga ngo narwanye intambara nziza, narinze kwizera kwanje, ahasigaye ntegereje ikamba mucamanza zampa, sinje nyine ngo ariko niteganyije na bene data bose bafite kwizera kwanje. Nukuvuga ngo
ubuzima bwawe nushobora kumva ibi bice neza ukabyumva, you gonna leave a legacy behind. Uzosiga umurage. Hari abantu bari mu gupfa bakibagirana mu minsi 2. Ni byiza ko wowe buzukuruza n'abuzukuru nibazaza bazavuga ngo dore icyo sogokuru yadusigiye. Nambura umusore no munsi utarashaka umenye yuko ari umunsi uzabura isogokuru. Uvuga ngo se abuzukuruza banje niki nzobasigira, niki nzosigira umuryango, niki nzosigira bene data. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza, ugira icyo uzokorera Imana kugira ngo nugera mu ijuru Imana izokwambika ikamba ringana n'ibyo wakoze. Imana iguha umugisha kandi ikugirire neza. Murakoze mwari kumwe na Pasiteri Emmanuel Musinga Rupande kuva muri Grace Tabernacle Indianapolis. Be blessed.